Урыстәылатәылахьчара министрра Аладатәи афедералтә округ Ставропольтәи атәылаҿ Будионовск ақалақь аҟнытә ашәахьа ашарԥаз Аԥсныҟа иааргеит акоронавирус чымазараҿы ахәышәтәразы амобилтә госпиталь. Џьҭаара зежәашьыжь Аҟәа асасааирҭа аиҭара аҩнуҵҟа Урыстәылатәи арратә автомашьынақәа рықәхра иалагеит амшьамбақәа, агәабанқәа, ахҽқәа, иара убасгьы амедицинатә мыругақәа. Урыстәылатәи арратә ҳақьымцәа иааргеит ачымазцәа злархәышәтәуа амыругақәеи ахәшәқәеи, дара рнапынҵақәа рынагӡара иалагоит ашәахьа шьыбжьышьҭахь. Сегодня к 16 часам полностью мобильный госпиталь будет готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Для этого мобильный госпиталь полностью оснащен современным оборудованием, лекарственными препаратами, личный состав обученный, личный состав неоднократно уже принимал участие в оказании медицинской помощи по больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан. Также участвовали учения «Кавказ-2020» в Астраханской области. Агоспиталь аиҳабы убас иҳәеит, аԥсшьарҭа аҩнанапхгара ахыбрақәа ҩба ачымазцәа рыхәышәтәразы ахархәаразы ишрырҭаз. Урҭ рыҩныҵҟа ауп ачымазара зцәа иалоу ахьышьҭарҵо. Иааидкылан араҟа зныкала ирыдыркыларц рылшоит шәҩык рҟынӡа ауааԥсыра. Иаҭахны иҟалозар даҽа ҩынҩажәи жәаҩык рҭыԥ рыхиахоит. Амшьамбақәа рҿы ирыдыркылоит ачымазцәа, ишьақәдыргылоит рцәа иалоу адиагноз зеиԥшроу. Иааидкылан згәы бааԥсны агоспиталь ашҟа инарго рымаҵ-руеит ԥшьынҩажәи зежәҩык Урыстәылатәи арратә ҳақьымцәа. Аԥсны агәабзиарахьчара министр Самаз Цахнаки иҳәеит ареспубликаҿтәи амедицинатә усбарҭақәеи арратә госпитали русеицура ҳәаақәҵаразы аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Сергей Пустовалов аилацәажәара шымҩаԥиго. Избанзар ишьақәыргылатәу Гәдоуҭатәи аковид-центр ашҟа идәықәырҵои Аҟәа иаанрыжьуеи реихшашьа. Аминистр иажәақәа рыла уажәазы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҟны ишьҭоуп шәихынҩажәи жәафҩык. Дара рахьтә ҩажәи-хҩык ргәабзиара ҭагылазаашьа акырӡа иуадаҩуп. Иҳәатәуп Урыстәылатәылахьчара министрра амедицинатә мобилтә госпиталь ареспублика аҟны ишаанхо уи азы аҭахра ыҟанаҵы. Даурин Аԥшьба, Алықьса Гухаа, Адам Рџьениа, Аԥсуа телехәаԥшра.